Zdrajte bre ljudi, evo nas ponovo u Nikole Veljko Games. Danas ću vam pokazati kako možete besplatno dobiti teksture u Minecraftu. Za početak instalirajte Crafting Game, imat ćete link u deskripciji i uđite u Store. Ovdje će vam napisati New Seed Texture Pack, to je nova tekstura, i Original Minecraft. I ovdje vam stoji da se plaća. Vi taknite na nju i ovdje će da vam piše da ne možete da se konektujete, ali dobro. Idite onda dole i drugu teksturu ako želite. Onda uđite, znači evo pokazat ću vam u neki world uđem. Vidjet ćete da je normalna tekstura, odnosno ne. Znači već je bila kod mene uključena tekstura. Nadam se da mi se ne ljutite. Inače, čisto da vidite da teksture stvarno rade. Evo sad ću uključiti drugu teksturu, uđete u Options, ovdje piše Texture Pack Manage. Sad neću plastičnu, uzet ću City teksturu i vidjet ćete da stvarno radi. Inače dajem glupe nazive, sve to onako primetite to. Evo, vidite kako je tekstura potpuno drugačija. Znači, ovdje trebamo da se javim moji prijatelji borimo. Znači, ovo je ekstra tekstura, mnogo dobra. Znači, originalni real life tekstura može tako da se nazove. Znači, gledajte, vrata imaju stakle. Znači, ako vidite to, znači, eto ga tu. Znači, mnogo dobra tekstura i ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidjelo ovaj klip, ostavite like, share ili subscribe i vidimo se u sljedećem. Ćao!